воды целебной полон горный родник. Если забыл, что царство земное на миг, напейся, услышишь вражеский вой на Косовом поле или под Москвой. Воды Дуная смоют демонократию, извивается волчья стая, то сербское войско бьется с ордой. Не примет вражьих ног земля и лес густой. Силы утроятся после обряда. По перевалам четников отряд спускался изгибами узкой тропы. Снег не засыпят эти скалы в крови по обледенелым волнам. Koliko je još bilo ljudi iz Rusije u vašoj kopnoj zoni? Pa, ja sam bio i na području 125. motorizovane brigade, odnosno na području koji je branilo 125. Ali većinu rata sam ja pripadnik 549. motorizovane brigade Božidara Delića. Ali, na primjer, sad ja se bavim sakupljanjem podataka o Rusima koji su se borili tokom 99. godine, odnosno tokom NATO agresije na Srbiju na strani Srba, branili su srpsku zemlju i došao sam do saznanja da ih je bilo puno. Oko 300 ih je bilo u okviru 125. motorizovane brigade i kod Božidara Delića isto tako nekako. Još uvijek spisak tih ljudi nije potpun. Neki se javljaju, neki se jave, ali ne žele da se deklarišu, ne znam zbog čega. Neki mi javno kažu da ih zbog toga još uvijek progone u Rusiji. Ja, na primjer, problema sa tim nisam imao, ali ja vjerujem da tako nešto postoji, jer određeni moji saborci koji su poslije bili aktivni u vojsci mi govorili o tome. Prema tome, bilo ih je dovoljno. Onda u besedi, u razgovoru sa mojim neposrednim komandantom Božidarom Delićem, tatom, kako ga ja zovem, on mi je potvrdio ono što sam i ja više puta rekao, da je bilo mnogo dobrovoljaca koji su htjeli da dođu ovdje, ali politički vrh Srbije nije imao volju da to prihvati u tom broju u kome su dobrovoljci željeli tu da dođu i da brane Srbiju. Srbi, narod slave, stradanja i zaborava. Zaborava svoje slave i stradanja, svojih žrtava, svojih junaka, zaborava onih tuđina koji su postradali za slobodu i čast Srbije, voleći je ponekad mnogo više od nas samih kojima je Srbija kolevka i grob. Znamo li zaista ko su bili Nikolaj Rajevski, Archibald Rice, Sir Thomas Lipton, Flora Sens, Antonija Javornik, Ivan Solovjev, hiljade Rusa koji su vekovima unazad hrlili u pomoć srpskoj braći u nevolji, ratovali za srpstvo, pevali o njemu, stradali za srpstvo, zaboravljeni od njega. Poslednji u nizu kojeg Srbija danas oplakuje, a nije znala da ga slavi, Albert Ahsarbeković Andijev, gorostasni Rus, Osetin, brat, junak Kosova i Metohije, vitez sa Paštrika, čovek koji je beskompromisno i bespogovorno voleo Srbiju do posljednjeg daha, doslovno. Bio sam ponosan da vas upoznam u najbolje vreme. A najbolje vreme da upoznaš jednu naciju je vreme kad se ona nalazi u najtežim vremenima. Branio sam vašu kuću kao što sam branio i svoju više puta. Ovde sam među vama. Ni zašto mi nije žao. Opet bi. Šta god da sam izgubio oko, nogu, ruku, srca mi je na mestu. Prema tome dok god ono kuca uz vas sam. Upokoji se u Gospodu 14. marta ove godine od posljedica borbe sa ovom pošašću od koronavirusa, no zapravo ubila ga je nepravda koju mu je Srbija učinila i naš je zavet i dug junaku da nepravdu ispravimo. Jedino što je tražio od Srbije bilo je državljanstvo, beskrajno se ponosi osjećajem da je Srbin, no Srbija, njegova Srbija, ona zvanična zapravo, nikada mu to nije priznala. Umro je kao tuđin, živeće doveka kao Srbin, junak, vitez svete srpske zemlje. Ko je bio Albert Ahsarbeković Andijev? Ponositi sin slavne Osetije, Rus, Hristov ratnik za pravoslavlje, slobodu i pravdu.
Po izbijanju rata na Kosovu i Metohiji, srce ga je dozvalo u Srbiju kao jednog od mnogih ruskih dobrovoljaca. Priključio se legendarnoj 549. motorizovanoj brigadi pod komandom jednako legendarnog generala, tada pukovnika Božidara Delića. Ratnik, junak bez mane i straha, zaista u borbama sa šiptarskim teroristima i NATO zverima na Zavetnoj svetinji ostaje bez oka, biva ranjen i u ruku. U trenutku kada ga je kuršum zveri napola oslepeo, ne odstupa. Naprotiv, snajper prebacuje u drugu ruku, čisti krv sa nišana i nastavlja junačku borbu sve dok se nije onesvestio. Po izlasku iz bolnice, kada su svi verovali da je rat za Alberta završen, samo inicijativno se vraća na Kosovo i Metohiju u svoju jedinicu, na svoj paštrik u jednu od najkrvavijih i najslavnijih borbi srpske vojske. Nakon rata ostaje da živi u Srbiji, koju je, ponavljamo, beskrajno voleo, baš kao i srpski narod, za koji je uvek govorio da je slavan, nepokoran i zaista nebesan. Oženio se, dobio sina, krstio ga imenom svetog cara Lazara i živeo u uverenju da će se vratiti na slobodno i sveto Kosovo i Metohiju. Čuvene Albertove reči moraju postati naša zakletva. Nisam ja izgubio oko, ja sam ga ostavio tamo, da kad svi drugi razlozi nestanu, da makar imam taj razlog da se vratim na sveto Kosovo i Metohiju i potražim oko. Nažalost, nije dočekao. Ili ipak jeste? Ne bi da vam solim pamet. Kao što je moj komandant rekao, nema nazad iza iz Srbije. To je važilo za onda. A sada bi hteo da vam kažem ono što ja mislim. Nema nam nazad, braćo i sestre, iza je srpstvo. Ako ga danas ne budemo odbranili, sutra ćemo biti neko ko je niko. Ja to ne želim. Albert Andijev je danas sasvim sigurno na našem, njegovom paštriku, s vrha gleda i čuva svetinju čekajući da se vratimo. Dobrovoljac, brat, junak, Srbin bez državljanstva, Srbin koji je od srpskog neba i zemlje dobio državljanstvo koje mu niko nikada neće moći oduzeti. Slava mu i hvala za sve. Albert Andijev sahranjen je na centralnom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti. Veliki broj ljudi odao je poslednju počast heroju. Pored sina Lazara i članova porodice, legendarnog Rusa su na poslednji počinak ispratili i njegovi ratni saborci i starešine iz herojske 549. motorizovane brigade. Naše je da pamtimo, ponosimo se i govorimo o tuđinima koji su postradali za slavu i slobodu srpstva, jer to nisu tuđini, već vitezovi koji su voleli Srbiju i kada su mnogi od nas sramotno nalazili toliko razloga da je ne vole. Gospodine predsjedniče, izvolite. Veterani, mirno! Thank you.